sto i stolice su glavni elementi svake trpezarije. Sem veličine i udobnosti moraju zadovoljiti i neke stilske karakteristike, a danas govorimo o dizajnerskim stolicama i trend stolovima koji savršeno pristaju svim savremenim trpezarijskim prostorima. Trpezarija je višestruko značajna prostorija u svakom savremenom domu. Bilo da je odvojena ili u sklopu otvorenog koncepta prostora, ona je definitivno mjesto kojem pri uređenju moramo posvetiti dosta pažnje. Sto i stolice su najreprezentativniji primjerci trpezarijskog namještaja i ovi komadi najčešće stilski određuju trpezariju. Jednostavnost je zajednička karakteristika modernih stolova, a osim činjenice da pretvaraju svaki interijer u urednu i estetski čistu površinu, kreiraju i ukupnu atmosferu trpezarije. Aktuelni trendovi su donijeli sasvim nova dizajnerska rješenja. Jedno od najpopularnijih su stolovi čije su površine izrađene od keramike velikog formata. Primjena pločica velikih formata nije ograničena samo na zid ili pod, već se koriste i za izradu ventilisanih fasada, komadnog namještaja i sobnih vrata. Ovakve pločice su primjenu našle i kao savršene kuhinske ploče, ali i kao površine trpezarijskih stolova. Prednosti stolova urađenih od keramike velikog formata su višestruke. Osnovno je reći da je riječ o površinama koje su izrađene od granitnih pločica. Te površine su najčešće inspirisane izgledom prirodnih materijala koji se tradicionalno koriste u građevinarstvu i u uređenju interijera poput mermera, prirodnog kamena, drveta ili metala. Otporne su na fleke, grebanje, toplotu, UV zrake i ne upijaju tečnost. Kada su postolja stolova u pitanju, izrađuju se od čvrstih metala koji garantuju stabilnost i postojanost ovakvih konstrukcija. Stolovi se proizvode u raznim dimenzijama, oblicima i bojama, što omogućava primjenu u manjim i u većim trpezarijskim prostorima, ali ako se primjene pri izradi klub stolova, također i u dnevnim salonima. Vizualna ujednačenost, čistoća i elegancija koju ovi stolovi u svaki interijer unose su neprocjenjivi, a veliki formati keramike otvaraju nove horizonte dizajna, omogućavajući stvaranje savremenih trpezarija sa stilski čistim linijama. Sa novim osmišljenim i inovativnim materijalima i tehnikama savremene trpezarijske stolice su osmišljene tako da su potpuno ergonomski prilagođene svakodnevnoj upotrebi. Njihovi nasloni prate tijelo, a dio za sjedjenje se ravnomjerno prilagođava težini i garantuje udobnost. Izrađene su od drveta, metala, ratana, štofa ili eko kože. Osim standardnih nijansi bež, sive i brown, sve češće je u trendu trpezarijski namještaj plave, žute, roze, ljubičaste, mint i narančaste boje. Trend je da se na jednom kompletu trpezarijskog namještaja kombinuju dvije ili više različitih, ali ipak komplementarnih boja i tekstura. Bez obzira na stil koji vlada prostorijom, od modernog, minimalističkog do tradicionalnog, ovakve stolice će upečatljivo vladati prostorom, dopunjujući atmosferu i unoseći često neophodnu vedrinu i optimizam u trpezarijski prostor. Bogat izbor originalnih stolova izrađenih od keramike velikog formata kao i klub stolova i modernih trpezarijskih stolica raznih dezena, boja i veličina može se naći u svim Cerovo poslovno-prodajnim salonima širom Crne Gore. Najveći izbor je svakako u velikom Cerovo salonu u Podgorici na Zabjelu. Današnji trendovi uređenja trpezarijskim namještajem sve češće zahtijevaju upečatljiv dizajnerski domašaj. Upravo to i podstaklo dizajnere da proizvodeći trpezarijski namještaj na prvom mjestu kombinuju tradicionalne, provjerene forme i moderne materijale poput pločica, čime se doprinosi pomirenju različitih potreba i stilskog izraza u opremanju savremenog trpezarijskog prostora.